Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere I whakahaere hi ko I te hapū o Ngāti Oneone ki roto o Tūranganui a Kiwa I te rānei. Ko te pūtake kia whakahokia o rātou whenua kāore I te whakamahia. Ko ahorangi a Rawenia Higgins ko whakawhiwhia nei ki te tohu huanga a te kingi. Moana whakapaunga wera wera I roto I ngā mahi whakarauora reo mātauranga ka wanatanga hoki. A kua ora anō te tauomanga marae ki ngā marae I roto o te arawa whai muri ho I ngā tau toru tekau e ngū ana. Nō reira kei ngā rauawa o ngā waka tūpuna tēnā koutou katoa. I whakahaere hi ko I te hapū o Ngāti Oneone ki roto o Tūranganui a Kiwa I te rānei. Ko te pūtake kia whakahokia o rātou whenua kāore I te whakamahia. Hei tā ngā kaiarahi o te hapū, a kāore a rātou whakawhitinga kōrero ki te kaunihera o te tairāwhiti me te wahapū e whai hua ana e whai mana ana. Nā reira, kua tahuri rātou ki te hīkoi me te noho whakatā ute I te whenua kia rongohi ai rātou. E whawhai mo te whenua o Ngāti Oneone. Tēnei rangi a ko hui mai, piri mai te whānau, te hapu, ngā kura katoa ki te ki atu. Ka nui tērā, kua rahi, ho mai, whakahokia mai te whenua. E whakaatu ana ngā uri me ngā kaitautoko hoki, he take tēnei e kore, e whakarere anōa. All we own is the whenua that we bought and built Pohorawiri on. That's it. From Ngāti Oneone Hapu, we did a quick count that in the area of Kaiti, which is the biggest population in any suburb of Gisborne, there's a population of 12,000. In Kaiti alone, we have the largest suburb, but the land-wise, it's just the strip where we are. That's it. Kei te kōkiri ngā whakahe ki te kaunihera o te tairāwhiti, te tauranga o te tairāwhiti, me Trust Tairāwhiti. Everything is just a triangle from the Gisborne District Council to the port to Trust Tairāwhiti. The whole thing is a triangle and we're not in it. Ko te hiahia a Ngāti Oneone kia hoki whenua mai. Ki te kore me tuku moni mai a Trust Tairāwhiti hei hāpaia ke ngā whānau me te marae o te poho o Rawiri. So we said, right, give us 20 million from all the money that you all live your privileged life, and they all do, from salaries to the income derived from those organisations for port. Ko te pā eke tū tētahi o ngā wāhi e whakawhitiwhiti ana te hapū me te tauranga o Tairāwhiti kia hokona e rātou. Engari kaore te hapū e whakai ana ki ngā hiahia a te tauranga I roto I te kirimana hoko. When the Port of Gisborne want to do anything through an RMA, we have to agree to it. We're not allowed to stop it. If they want to do something, which they have done over the years, if they want to do anything, if they want to shut down the Ruakota, which is the largest Ruakota in the southern hemisphere, in our harbour, if they want to move that and desecrate it, they're expecting us to give 100% support. And so, no. Mō tēnei wā, kua kā te ahi, ka mumura tonu kia tai ki te wā e ea ai ngā wawata, a Ngāti Oneone. Irina Smith, te karere. Tui e ki e nā kōrero, hea I ki te toihau o Tarahiti a Tairāwhiti a David Batten, e māhaki ana o rātou ngā kau ki te mamaitanga kua pā ki a Ngāti Oneone mai rā no mohoa nei. E ngā kau māhaki ana no hoki rātou ki o rātou tika kia poro tīhi rātou I roto I te rangimārietanga. A hakoa kāri a rātou te Tarahiti, te mana ki te hāpai I ngā kareme, e takea mai ana I te ao tawhito, e ngā kau pūmau ana te Tarahiti ki te hāpai I te tiriti o Waitangi, mā roto atu I tā rātou rautaki e kia nei ko he rangi tapu he tohu ora. E aro nui ana rātou ki te kimirongo wā, e tūwhera ana o rātou ngākau, kia mahitahi rātou ko Ngāti Oneone I roto I te pono me te tūporetanga.
Kāti I whakahaere hia he kaupapa whakatō rākau I te ata nei ki te hapori o Meadowbank I Tāmaki Makaurau. Hei tohu whakamaumahara kia Kyle Farrell. He tauira tohu kairangi I kōhurutia I ngā rā tata nei. Nā te iwi o te rohe, nā Ngāti Whātua o Rākei, te poari o te hapori o Rākei me te kaunihera o Tāmaki Makaurau, tēnei kaupapa I tautoko ake. Anei rā te pūrongo a Mārena Mane. Toru te kaumā toru tau te pakeke a Kyle Farrell I patua kinotia I tēnei tūnga pahi I te kaumā iwa o Apirira. Nā tētahi rangatahi te kaumā ono noa te pakeke I tū kinotia, a e haere tonu ana ngā whakatewhatewhanga a ngā prihimana. A I tēnei ata I tae mai tōna māma mai Amerika ki te whakatō he rākau pōhutu kawa ki te ngahere o St. John. Hei tohu mai maharatanga ki aia. Tēnei whānau e tū e tai mai nei. He hui I whakaritea e te iwi o Ngāti Whātua o Rākei, te poari arohe o Rākei me te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Te kaupapa o te rangi nei ki te whakatō he rākau puhuta kawa. Kia maumahara tērā aitua, kei wainga nui a mātou ki tēnei whenua o mātou o Ngāti Whātua, ki Paurewa. Hei tā reweti kaumātua o te rohe I whiriwhiria te rākau pōhutu kawa e hara mo te hononga ki te whenua anake, engari he tohu hoki ki te whetu pōhutu kawa, te tamāhine mātāmua a Matariki, te whetu e kawe ana I ngā māhara kia rātau kua ngaro nei. Nā te wairua I roto a ngā rātau nei ngā kau, ka mohiu ana a rātau a mātou nei. Tikanga Māori. I can see already that Carol feels how special this occasion is. The pride with which she is wearing her toki. She understands that this just was an awful moment of madness. Kare kau te māma o Kyle I hihia ki te kōrero ki runga kāmera, hoi anō ka whakahokia ko tōna tama ki tōna kāinga ki Amerika, a tōna wā ka mauria mai ko tōna tuahine me ana I rāmutu ki te kite, te pōhutu kawa. Look, it's turned our community upside down, I have to say, and yet within a matter of a few short weeks, the community has come together certainly like nothing I have ever seen before. I taua ata hoki I ki mai te nuinga o ngā tāngata I aro nui a Kyle ki te taiao, a ka whakai marika ia ki te rākau nei. And I hope that we're going to see a lot more of her. I hope that she comes back to watch this tree grow and bring the other members of her family. Ka hoki atu tēnei māma ki Amerika I tēnei ahiahi ki te nehu, I tāna tama. Mārena Mane, te karere. Ko ahorangi a Rawinia Higgins, kua whakawhiwhia nei ki te tohu huaonga a te kingi mo ana whakapaunga wera ki ngā mahi e whakarau ora reo mā tauranga ka wanatanga hoki. Ko ia te toihau o te taurawhiri I te reo Māori, te tūmoaki Māori tuarua o te whare wānanga o Wikitoria, he mema poari hoki o te pēke tāpui o Aotearoa. Hei tāna ahakoa e nei taumata rangatira katoa kua eke anei e ia, ko tahi tonu te manako nui o tōna ngākau. Ko te uri o ngā I tūhoi, e tū nei. To receive the insignia of a member of the New Zealand Order of Merit, Professor Rawinia Higgins of Wellington. Ko te tohu huanga o te kingi, kua pinea ki tō nauma. Kei te noho whakaiti au I runga anō I te whakaro a etahi atu kia tohua hau ki tēnei tohu mō aku mahi ki te pēa e rātou tētahi paku tutukinga aku. Aha koa tana horo kuku kia whakamānawahia ia. I hāngai ke wana whakaro ki te hunga nāna ia I tono. O tirā ki wāna mahi whakarau o rareo. E hia nei nā tau I roto au I aku mahi hei āwhina I te reo I ngā tarika wanatanga. Nō reira he utu paku noa nei a te karauna mō tēnei mō aku mahi whakapaunga wera. E hia nei ngā tūranga mana
nui kua tū nei aia, he oe ko te tino mahi kua titia ki tōna ngākau, ko ana rangahau mo te whai take o te reo i ngā hapori huri i te motu. I kōrero mō te kaupapa o te kuraroa, i Waimaria Māua ko Takutūnane a Poia Rewi, ki te kuhu ki roto i ngā kaupapa pēnei i te kōhanga reo, me te atārangi. Koe nā ngā tino kaupapa o a tātou mahi i roto i ngā tau mo te whakarauora reo, ko e rā kaupapa. I ahu mai i ngā pāhara keke o te iwi Māori. Hei tāna i ahu mai tana hia kai ki ngā mahi whakarauora reo, nōna e pūhau ana te wai noho aia hei tauira i te kura o Ruatoki, karu makina ia ki te reo o te kāinga. Waimaria katoa i taku whakatipu i Wainganui i te kāinga, i te taho aku tuakana taina tūnane hoki, kia tino rongo au i te ātāhu o te reo, i te ātāhu o te mate aone o takutaha tūhoi. He oi ko tahi noiho te kaupapa nui, kai tōna aroaro. Ka tino hōha taku te mahine tēnei engari kei te tatari au kia whai mokopuna ahau, kia whāngai anō i te reo ki taua reanga anō hoki, nō reira. Koe nā taku manako nui i ngā wā katoa he mokopuna. A tōna wā ka mōhio, pēnā rānei ka whānau mai, tērā manako nui. Wikitoria Day, Pūkaia. Ko whakatūria he pou kei tētahi puke i te oneroa a tohe, ara ki wherowhero hei tohu i te whānau pani, hapū o te au pouri. Ko te whakamānoatanga o enei pou a tētahi wāhanga o te wānanga e toru rā te roa, a ngā uri o te au pouri i tū ki te marae o pōtahi i te kao. Kei a Harata Brown, ngā whakamārama. Ngā tai timu, ngā tai pari, e ripo ana. Ko take ngā roa, ko taitimu, ko take moana, ngā pau whenua nei. E iwa te kauoko tau, wahe, ka taha no ka kite wini i mea. Nari a, i e raha korero, kanu i te pai, pai wa rātou hakaro. Pai tā rātou mohi hei pai ngā mo tātou me ngā mokopuna o muri nei. He ngoa tupuna i ahu mai te pakanga o te oneroa, i Wainganui i te au pauri me te rarawa i te oneroa ātō he tonu. Tupuna ki te tupuna, Māori ki te Māori, te ahai, ko te whenua te take, ko te mana te take, o reira e tika ana me whai whakaro, me haka paumahara ki a rātou, kia kore ai rātou e titiro iho ki a tāua me te kia he iwi ware tēnei. I tērā pakanga tonu ka mate a te kāka o te au pauri, i reira ka roa ka mai ko te hapū o te whānau pani. Ngā tūpāpaku kei kone no mai rāno. Hara te mea no enei wā. Ai rua rau tau e te mutunga o i te tanu i ngā tūpāpaku kei kone. Ka tōhia mai, ngā tūpāpaku, ki te tai. E nei pau ingoa, i ahu mai te takinga roa ki te whakahoki ngā tūpāpaku ki konei i te raki o te one. Mā te taki i te moana, mā te tōtō mai i te taitimu me te taipari. Ko ngā ingoa e toru nei, he mea hua mai i taua pakanga tonu, ka huaina ki runga ki etahi o ngā tupuna o te au pauri, e mautonu ana ngā ingoa nei ki roto i etahi o ngā whānau, ngā hapū o te au pauri. Ai au ana tēnei kaupapa, te haere mai, hoki mai ki te kāinga, mahi i wēnei mahi o tātou nei tūpuna, kia maha rā i a rātou, i o rātou nei mahi whakahirahira. Tai ki e! Nā ngā ākonga o te kura o te kao, rātou ko ngā mātua o te kao, ngā paupau nei i whakairo. Tino pai kua tutuki nei mahi o te whakairo. Haka tauira nei i o tātou kaumātua i a tātou i ngā tamariki no reira ai. He mea tino pai kia te kite i enei pau kua tū nei ki tēnei wahi o wherowhero i tēnei rangi. He kaupapa ako mā te iwi, kia korera e memeha noa a ngaro noa ki ngā tai, ngā kōrero tuku iho a ngā mātua tupuna o te au pauri. Harata Brown, Te Karere.
Muri ake ngā whakatairanga e tiwi, kua ora anō te tau o mga marae ki ngā marae I roto o te arawa, whai muri hoi ngā tau toru te kau e ngū ana. Hoki mai anō ki te karare, kua ora anō te tau o mga marae ki ngā marae I roto o te arawa. Whai muri hoi ngā tau toru te kau e ngū ana. Hei tā Stephen Te Moni, a pou whakahaere matua o te kaupapa whakahirahira nei. Ko te whakakorikori I te iwi o te arawa, te mea matua o te kaupapa, kia tahuri ake tātou. Kua whakakau mai ngā kaipara ki runga I te papa I Ouru. A kau mātua mai, a rangatahi mai, a kuri mai. Kua pai te wā ki te kapahaka me ngā kaupapa atu anō, anei te tehi kaupapa whakarau ora I te iwi, a whakakoako anō hoki I te iwi. Neke atu I te ruarau ngā kaipara e whakakanohi ana I o rātou marae. Ke te hari, ke te koa, te nākau, hoi anō, he āhua a wangawanga, engari, karawhia. Tell me about your preparation. Honest. Sitting in front of the TV. We're just so excited. We've been up practically all night waiting for this moment. Kei te hari koa, kei te āmamai, nā te mea, koenei taku prakati I tuatahi. E whā te kau kiromita te roanga o te tau o maroa ki ngā marae e te kau, huri I te rotorua nui a kahu matamomoi. He oranga kei roto I nei tū momo ahuatanga. Ko te kite I te kotahitanga te iwi, hiko I tahi ana, oma tahi ana. Aha koa e hara tēnei te whakataitai, kei te whakataitai. We started from Henemihi Marae, out at Ngāpuna there, Vaughan's Road. Once we got into the end there, it was good to see the finish. Just seeing everybody out there kind of keeps you going, other whānau cheering you on, and knowing that other whānau are doing this for the first time as well. Yeah, it was super motivating. Ko tēnei te tau ono te kaumātai o te oma tau mano o Rotorua, ānā rātou te tukuringa āwhina ki te aroa. Tuatahi he mātanga rātou ki te ata whakariterite I ngā kaupapa, e nui mai ai, e motomoto mai ai te nui o ngā tāngata, kātahi kārua me te tautuko anō hoki mai o ngā rauemi. Ka hui anō a Stephen mā, kia whakarite ai a te aroa marae ki te marae tau o mga roa, hei te tau e tū mai nei, Hironi Waikato, te karere. Ka te hā e tiwi hei muri ake I ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā. Kia ora mai anō, neke atu I te rua mano tauira I whakapōtaitia e te whare wānanga o Awanuiarangi I ko tata ake nei. Rue te kau mā whitu I whakawhiwhia ki warātou tohu kairangi. Te tokomaha rawa kia pērātia e te wānanga I enei tau katoa ōna I te mata o te whenua. No ngā tōpito me ngā momo horopaki katoa e nei tauira nei, kei a Timoti Takiwai te roanga atu. Ko ai ki rā te tokomaha o nai Māori ki ngā tike o te mātaurana. I nā ko te rā whakapōtai a te whare wānana o Awanuiarangi I tū I te praere. E rua te kaumāwhitu, nā tauira I whakapōtai a ki te tohu tākuta, he nama kua kore anō e kite e te whare wānana. Ko nā tū momo hīkoi o I nei tauira mi o rātau mahi karano nā hia mo nā tau maha. We welcome Doctor of Philosophy, Fabian Charles Mika Haeremai. Mā tū o takurana hau I tērā o nā kaupapa, nā karakia hākari a te rina tū. Kia whai mārama tāna hau, a mo nā karaipiture I sīpako he te matua tanata. Ai mārama ana te huna nei a Fabian anō hoki, koe nei mahi he mahi hai toha ki te maria, ki te huna e rapu ana I te mārama tana. Kia whai rauemi anō te huna whakapono, te huna e ako ana I nā mātaurana o te ao Māori roto I nā karakia ahako ko te hāhi. He hoki anō ki o rātau kai nā heipau whirinaki mo te huna, e tika ana. Hei tauira pēr mātau katoa, mō mātau whānau, mō mātau hapu, me o mātau marae, me nā iwi. Hei āwhinati o mātau iwi, e tētai wāhana, e whaiahi ana te iwi a tōna wā. Engari mo nā ianei. Ko hoki a hau ki taku whānau, nā te mea ko tēnei mahi, ka wehe koe mai tō whānau, nā te mea e upako māro koe ki tō kaupapa, ki te rana hau I tō kaupapa.
He whakanui i te whakapau wera i nā haora e wāna nāna hai orana mo te iwi. Timo te takiwai te karere. E tiwi anei ngā tohu huarere mo ngā rā e tū mai nei. Koe nā tā te karere i tēnei rā e mihi ana ngā tauwhirotanga o te wā tūrou Hawaiki. Rongo i te whiwhi atu, i te whiwhi a kia mau.